عليا قائم بالفناء أريد عتيا ربي إني يدا صفات العليا قائم بالفناء أريد عتيا تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم بابه رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي منه منيا واجمع الشام لفي سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادات العارفين أهل المزية واهدنا ربنا لما قد هديت سادات العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم بشيطان والنفس والهوى والدنيا والحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah. Wilayah. Tidak ada. Wilayah. Maulid langsung. Ya. Al-Fatihah. Wa qiraah Maulid Simtud Durarul Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ala ma nawahu sahib al-maulid wa ala ma nawahu aslafuna as-salihin inda qiraatil mawalid ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa gawalibana wa yuyassir umurana yaqdi hawaijana wa ala niyati anna Allah yarzuqna al-futuh wal munuh wal rusuh wal salah al-jasad wal ruh taubatan nasuh wa ala niyati anna Allah ja'alna minal muqbilin wal maqbulin biridha rabbil alamin wa anna Allah yahfaz alaina al-islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqi sayyidi waladi adnan wa ala niyati anna Allah yuslihin niyat wal maqasid wa yadkhal niyatana fi niyatihim ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد أسرى في بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق.
يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام بين الأنبياء السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة، فأرسل إليهم أسرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتصرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برد من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعترت بوجودها أكناف الوجود، وطردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه، بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. وترك في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، صلى الله لا عليه. حضره العيون في مجتله بشرا كاملا يضيء الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعاكل معانيه الجنان صلى الله عليه. منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم. بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق سواكده. واشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه للخلقه من فرده ونفره، عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة
وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما عوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التهيات وعوسها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في هلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الختمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأسلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنزر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم صلى الله بالتقديم والتكريم نفذت القرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. صلى الله عليه. انفلقت فائدة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنكل ذلك الجمال الميمون صلى الله عليه. في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. كان مستقره بالأسلاف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز بعالم شهادة بشرا لا كالبشر. صلى الله عليه. فنورا غير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الغروب بأن يرقم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شارع أوصى بذلك الموصوف تشويكا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. وإلا فعنا تعرف الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى درب لما حفظته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عمل العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الأدلة الكريمة ولا عند التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. والصلاة على خير الورى مصطفاه خير الورى مصطفاه. الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله. والصلاة على خير الورى مصطفاه خير الورى مصطفاه. في الحق الأهل الحق واسلك معهم حق واسلك معهم. في تقى من هسر وراهم هسر وراهم. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. والصلاة على خير الورى مصطفاه خير الورى مصطفاه. ما السعادة من وطا كلها باتفاهم كلها باتفاهم. باخت من قدرهم أو رأى من رآهم أو رأى من رآهم. الله 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 يا الله 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 يا الله. والصلاة على خير الورى مصطفاه خير الورى مصطفاه. تعلق بهم دائم ولازم فيناهم ولازم فيناهم. فانهم قمحان في البرية كما هم في البرية كما هم. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. والصلاة على خير الورى مصطفاه خير الورى مصطفاه. لا ترفق وتسحاب في الخليقة سواهم في الخليقة سواهم. مولاك وفر من هباتي عطاهم من هباتي عطاهم. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. والصلاة على خير الورى مصطفاهم خير الورى مصطفاهم. فسفي ما سعوا شرع مع القوم معهم. ألا يحبوك ربك مثل ما كان هباهم. الله الله
يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم حيثما كانوا أهدون في مجال صفاهم وقد يدعون أمين حين تسمع دعاهم الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم هو دعاهم إلى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هو الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية
لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها صلى الله عليه، وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلا صلى الله عليه، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملكة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور صلى الله عليه. الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولوازي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأنظر الوجود الله على أهل الوجود تهتج وألسنة الملائكة بالتفسير للعالمين تعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدر الكسلاكين هذا المسلول ليبرز نورا كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور عليه. وانفذ الحق الحكم على من أعطى الله عليه النعمة من هواس الأمة أن يحذر إنه وزي وأمة تأنيسا لجنان المسعود ومشاركة لها في هذا
السمات الممدود صلى الله عليه. بتوفيق الله سيد المريم والسيدة العاسية صلى الله عليه. من الهروين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. وكل ذي رتب الله على حضور وجد هذا المولود. صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على اللهم صل وسلم عليه علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. أقبل شعد علينا والهنا من كل جانب ولنا البشرى بسعد جاءنا من خير واحد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل عليه. قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم عليه. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق
والكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. رب يحلى المداني فهزر اليمن والرد واستهدئ بجمال فقام الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء. الله الله جمع الفخر المهابة سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، الله الله صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد. اذهب نبي وجوده الله الله مصطفى هادي محمد. يا نبي
وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيق عن كتابته بطون الأوراق. الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل إذا داءوا المسكين أجابوا إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم اليتيم الأرملة ولو مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها الفرائس الأقوياء من البرية ومن نشرته بتعد طرق المناظر وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. وصلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجمل في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من تكريم التعظيم والخلق العظيم. فحسنا مني أن أمسك أنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الريح فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبقر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك. وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريب وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك
القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. لكم بشرى بالإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبدرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافد لكل سول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لنهتدي الله وما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح المعلق خاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر العظيم. Yang kami muliakan dan kami banggakan Habibana Ustazana Al-Mukarram Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, yang kami banggakan dan kami muliakan Habibana Ustazana Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, yang kami banggakan dan kami muliakan Ustazana Mukarram Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, serta segenap asatizah yang hadir di tempat ini, yang mana tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada antum sekalian. Begitu juga yang kami banggakan dan kami hormati para orang tua-tua kita yang hadir di tempat ini. Walaupun kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatu dari antum, namun rasa takzim kami dan hormat kami tidak mengurangi untuk antum sekalian. Juga pada para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya cintai, semoga dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, niat dan langkah kaki kita mendapat ridha Allah, mendapat ridha Rasulullah, mendapatkan pahala di sisi Allah, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Untuk menyingkat acara ini, saya sebagai MC menyampaikan rangkaian acara Hall Habib Ahmad Syihabuddin Akbar dan Hall Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Sebelumnya perlu hadirin ketahui bahwa rangkaian acara Hall
Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab ini itu dilaksanakan semenjak hari Jumat tadi pada tanggal 16 Februari, di mana pada Jumat pagi diadakan ziarah ke makam Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, dibacakan Yasin tahlil yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustazana Hasan bin Abdul Talib bin Syahab, dilanjutkan dengan pembacaan Qasidah Burdah yang dipimpin oleh Ustazana Al-Mukarram Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Alhamdulillah acaranya sukses dan penuh hikmat. Dilanjutkan pada malam harinya ba'dal maghrib diadakan khatamul Quran yang dipimpin oleh Habibana Ustazana Al-Mukarram Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab dan Ustazana Al-Habib Hasan bin Abdul Talib bin Syahab, serta dibantu oleh para hadirin dan santri Ariyat. Habis maghrib tadi juga acara ini kita mengadakan Isra Mi'raj yang dipimpin oleh santri Rubat Muhibbin, langsung dikomandani oleh Ustaz Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Setelah itu diadakan arak-arakan sampailah ke tempat ini, dan kita mengadakan maulid, pembacaan maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Semoga semua rangkaian ini mendapat pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menginjak acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari panitia, yang mana kata sambutan panitia ini kita serahkan kepada Habibana Ustazana Mukarram Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Falyatafaddal. Allah ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan para habaib anak keturunan Rasulullah, terkhusus para alim ulama, para asatizah, wa terkhusus kepada mereka anak keturunan Al-Habib Ahmad Syaibudin Al-Akbar, Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, yang sama-sama kita muliakan segenap para hadirin jamaah majlis hall yang insya Allah tidaklah Allah mendatangkan kita ke tempat ini kecuali menunjukkan Allah meridhoi kita. Hari ini kita kumpul demi mengharapkan ridha Allah dengan wasilah para awliya Allah. Insya Allah ikhwani, di alam barzah dan di yaumul qiyamah mereka para awliya Allah, siapapun mereka yang kita hadiri haul, mereka akan memberikan syafaat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengantarkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Mewakili dari segenap anak keturunan sahibul haul, terkhusus panitia peringatan haul Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, haul Al-Imam Al-Akbar Syihabuddin Akbar Syihabuddin Ahmad bin Ainul Mukashifin bin Ali bin Bakar Sakran, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap para habaib, para asatiz, ikhwan yang telah ikut mensyiarkan ini acara mulai dari hari Jumat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, dilanjutkan tadi malam kita pun menghatamkan Al-Quran. Lalu tadi kita pun menyelesaikan daripada rangkaian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lalu kita pun dikumpulkan Allah di tempat yang penuh berkah ini. Kami mewakili panitia juga mengucapkan ribuan maaf kepada para guru-guru kita, para orang tua kita, para hadirin sekalian, sekiranya ada di sana di sini kekurangan-kekurangan dalam acara ini. Tapi insya Allah Taala
panitia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadikan ini acara sebaik-baiknya, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah pun malam hari ini insyaallah kita mendapatkan yang terbaik. Ma'asyiral habaib hadirin rahimani rahimakumullah. Kita menyaksikan keadaan kita malam hari ini, alhamdulillah yang hadir cukup banyak, tapi jauh dari seharusnya yang kumpul. Kalau dari anak keturunan Nabi Ahmad bin Syekh baik kumpul malam ini, penuh ini tempat, penuh jalan samping itu. Teras-teras rumah ini harus dibuka galau, bahkan rumah-rumah habaib di sini dibuka galau harus. Tapi yang hadir malam ini mungkin dari anak keturunan Nabi Ahmad bin Syekh, bukan Syihabuddin ya baik. Mungkin seperempat pun tidak nyampe. Mereka ada di Palembang, bukan tidak ada. Mereka ada, tapi mungkin diwakil ke satu rumah satu. Ya, tapi minta syafaat nak kami-kami kakek. Kalau acara wakil ke satu orang satu, gawe akhirat ikhwan tidak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan yang wakil itulah yang masuk surga, yang diwakilkan yang masuk surga. Ini kita saksikan sangat disayangkan. Alhamdulillah fajazakumullah khairal jaza. Ya, kita dikumpulkan Allah para muhibbin, para anak-anak majlis. InsyaAllah tidak keluar kita di tempat ini. InsyaAllah memberikan keberkahan kepada kita. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah, kita membutuhkan sosok-sosok baru yang bisa menghidupkan kembali keadaan atau kemuliaan yang ada pada diri Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Kita sedih, minari banyak uang lebih demen siraman duit daripada siraman rohani, lebih demen siraman amplop daripada siraman rahmat Allah. Masuk sampai kampung-kampung kita juga, subhanallah, tak tahu haram sama halal. Mana nak berkah hidup kita? Sosok hal Sahibul Hal Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab sampai detik ini wa ila yaumil qiyamah insyaallah keberkahan harta beliau terus kita rasakan, keberkahan tinggal apa yang beliau tinggalkan terus kita rasakan, dan insyaallah kita jaga, bahkan insyaallah kita tambahkan. Ya Habibana Habib Umar Abdul Aziz dengan para habaib sudah berusaha menambahkan luasnya Gubaduku. Yang punya kelebihan rezeki mungkin bisa dibantu karena tanah itu sudah dimbek tapi belum selesai. Ya, tak makin duit amplop siraman tidak boleh. Amplop dari kantong pribadi itu terutama dari anak keturunan Habib Ahmad bin Syekh dan semua kita ahli Palembang. Karena Habib Ahmad bin Syekh tidak mengkhususkan untuk anak keturunannya magam itu, tapi untuk semua sada al-Ba'alawi. Ma'asyiral habaib rahimakumullah, seandainya Habib Ahmad bin Syekh masih hidup saat ini, mungkin Abu Yahumar tidak repot-repot nak ngajak sana ngajak sini menyelesaikan pembayaran tanah yang beliau ambil di samping magam Habib Ahmad bin Syekh. Mungkin kita tidak repot-repot. Ya, sampai ada di antara kita nerima siraman tadi. Maaf ikhwan, kalau kamu kemarin dapat amplop Imlek alias angpau, lebih afdol daripada kamu dapat siraman duit amplop itu. Itu paling syubhat, boleh jadi halal cuma tidak berkah. Tapi kalau yang amplop itu jelas-jelas haram. Makanya perjuangan kita mungkin agak berat menghadapi hal yang seperti, karena masih banyak yang doyan duit yang haram ketimbang duit yang halal. Wallahi ya ikhwani, Habib Ahmad bin Syekh kalau bukan karena duit beliau halal berkah, tidak akan sampai saat ini kita merasakan keberkahan itu. Mari cari rezeki yang halal, bagikan kepada fuqara masakin yang ada di sekitar kita. Contoh Habib Ahmad bin Syekh, contoh para salaf kita. Ada biah sampai saat ini alhamdulillah masih kita rasakan. Ada biah dagat juga masih ada kita rasakan peninggalan dari Ahmad bin Syekh. Musolah, masjid, Gubaduku dan banyak lagi. Mudah-mudahan akan muncul Ahmad bin Syekh yang baru di kalangan para sada al-Ba'alawi ini, terutama dari keturunan Ahmad bin Syekh insyaallah taala. Dan kami secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada para syabab yang dikomandoi oleh Ustaz Hasan bin Thalib dan saudara-saudaranya dan keluarga besar Kampung Sungai Bayas yang telah menghidupkan acara haul ini. Mudah-mudahan haul ini langgeng, istiqomah dan lebih memberikan berkah untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mewakili ketua panitia dan segenap panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazana Al-Karam Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Semoga nasihat beliau bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Selanjutnya acara berikutnya yaitu Manaqib Hal Habib Ahmad Syihabuddin Akbar dan Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab
yang mana akan disampaikan oleh salah satu cucunya Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, Habibana Sayyid Syafiq bin Qasim bin Syahab. Wala yatafaddal. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sayyidis sadat. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para habaib, para masyayikh, para asatiz, wabil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, wa Sayyidul Ustadz Al-Kiram Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi, wa kaza Al-Habib Al-Ustadz Syukri bin Ali bin Syahab, dan juga segenap para habaib, para masyayikh yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum sekalian. Al-Fakir berdiri di sini akan membacakan manaqib daripada sahibul hal Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad Syahabuddin Al-Akbar, dan juga Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Manaqib Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Syahabuddin Al-Akbar. Nama dan nasab beliau. Beliau merupakan seorang ulama al-amilin di zamannya, imam mujtahid al-arif billah, dan merupakan salah seorang guru di antara guru-guru besar Islam. Beliau adalah ulama pilihan, bahkan menjadi intisari di antara para ulama, pemilik kasyaf mata batin yang begitu tajam. Beliau menguasai semua bidang ilmu. Siapapun yang datang kepada beliau maka akan mendapatkan apapun yang ia inginkan. Lisan ilmu pengetahuan yang menjadi pusat perhatian bagi para pendengarnya. Beliau adalah Al-Imam Ahmad yang lebih dikenal dengan Syahabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman Ainul Mukashifin bin Ali bin Abi Bakar Asyakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maudawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gelar Asy-Syihabuddin merupakan gelar yang disandang beliau dikarenakan beliau seorang pemimpin yang agung dan imam para pembimbing di zamannya yang melebihi ulama yang sebaya dan semasa dengan beliau. Kelahiran dan pertumbuhan beliau. Beliau dilahirkan pada tahun 887 Hijriah di kota Tarim, Hadramut, dari ibu beliau yang salehah yang bernama Syarifah Aisyah binti Abdurrahman Bafaqih. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quran, dan di usia tersebut pun beliau sudah menyibukkan diri untuk menuntut ilmu-ilmu yang mulia dalam menggapai semua keutamaan dengan senantiasa menjalani thariqah para salafnya. Beliau juga hidup semasa dengan seorang imam yang terkemuka di zamannya, yaitu kakek beliau sendiri, Sayyidul Imam Ali bin Abu Bakar Asyakran radhiyallahu an. Beliau mempunyai putra dan putri, yaitu Muhammad Al-Hadi, Umar, Abdurrahman Al-Ghadi, Maryam Al-Umiyah. Guru dan murid beliau, Al-Imam Ahmad Syahabuddin, mempelajari ilmu tasawuf dari ayahandanya sendiri, serta beliau mendapatkan talbis khirqah asy-syarifah darinya, dan diberikan juga kepadanya at-tahkim asy-syarif. Adapun ilmu fikih beliau belajar dari gurunya yang bernama Ghadi Ahmad Syarif, dan ilmu hadis dari Al-Muhaddis Muhammad bin Ali Al-Khirit, pengarang kitab Al-Ghurari, juga Al-Faqih Muhammad bin Abdurrahman Bafadal. Selain itu, beliau juga menimba ilmu dari para ulama lainnya yang tersebar di beberapa kota di Hadramut dan kota-kota di Yaman Utara. Serta beliau juga belajar
kepada para ulama yang ada di kota Makkah dan Madinah. Di antaranya Al-Ustaz Abil Hasan Al-Baqri dan Syekh Ibnu Hajar Al-Makki. Setelah cukup lama beliau membekali diri dengan berbagai bidang ilmu, beliau kembali ke tempat kelahirannya yaitu kota Tarim untuk mengajarkan ilmu serta membimbing para muridnya. Berdatanganlah kepada beliau generasi demi generasi untuk menimba ilmu dari beliau, baik ilmu syariat, thariqat serta hakikat. Hasilnya banyak daripada murid-murid beliau yang kemudian hari menjadi ulama muhaqqiqin pada zamannya. Antara lain Asy-Syaikh As-Sayyid Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus, Gadi Muhammad bin Husain bin Syekh Ali, dan kakek dari ayah pengarang Masyra'ur Rawi Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah As-Sili, Asy-Syaikh Yahya Al-Khatib, dan termasuk juga guru beliau sendiri di dalam ilmu hadis, Al-Muhaddis Muhammad bin Ali Al-Khirib, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara mereka satu sama lainnya saling berguru dan menimba ilmu dari yang lainnya. Kewafatan beliau pada tahun 946 Hijriah, beliau memenuhi panggilan ilahi, berpulang ke rahmatullah, dan beliau dimakamkan bersama leluhurnya keluarga Bani Alawi di pemakaman Zambal di kota Tarim, Hadramut. Dan makamnya sangat dikenal sampai saat ini serta selalu didatangi oleh para penziarah. Demikianlah sekelumit daripada manaqib beliau Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Syahabuddin Al-Akbar. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat daripada manaqib beliau dan kita mendapatkan barakah dari beliau. Untuk manaqib selanjutnya yaitu manaqib Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Nasab beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab dilahirkan di kota Palembang sekitar tahun 1220 Hijriah. Ayah beliau Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Ali bin Syekh bin Syahab, dan ibu beliau adalah Syarifah Zainab binti Ibrahim bin Yahya. Adapun nasab beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Ali An-Nasabah bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Syahabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Ghadi bin Ahmad Syahabuddin Al-Akbar. Nasab beliau terus bersambung kepada Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab dididik langsung oleh ayahnya beliau di lingkungan keluarga yang religius. Nenek beliau merupakan putri dari Sultan Mahmud Badaruddin yang pertama. Setelah beliau beranjak dewasa, maka beliau berangkat ke kota Tarim untuk menuntut ilmu serta berziarah. Di sana beliau banyak bertemu dengan para ulama yang hidup pada masa tersebut. Di antaranya adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, dan daripada ulama-ulama aulia yang hidup di masa tersebut. Setelah menuntut ilmu dan berziarah di sana, beliau kembali ke kota Palembang dengan membawa kitab nasab yang disusun oleh kakek beliau yaitu Al-Habib Ali An-Nasabah. Beliau berusaha meneruskan apa yang ditinggalkan oleh kakek beliau tersebut dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian nasab Bani Alawi. Beliau menikah di Palembang dan dari pernikahan beliau dikarunialah putra dan putri. Di antaranya Umar, Syekh Alwi Muhammad, Sagaf Abdurrahman, Syahabuddin, Abdullah, Husain, Zaid, Ali, Salim, Harun, Muhammad Awal Alawiyah, Ni'mah, Fadlun, Maryam, Nur, Salihah, dan Zainab. Al-Habib Ahmad bin Syekh dikenal sebagai seorang yang alim, abid, dan wali min auliyaillah. Beliau juga memiliki kepedulian sosial yang amat tinggi bagi masyarakat yang hidup di sekitar beliau. Sebagaimana hal tersebut beliau mewarisi daripada datuknya hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau lakukan adalah beliau senantiasa bersedekah dan membagi-bagikan harta beliau kepada orang-orang yang di sekitar beliau. Beliau juga banyak mewakafkan harta dan tanah beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam bentuk pembangunan masjid dan musalla. Di antaranya Masjid Darul Muttaqin, Masjid Musalla Al-Masawah Thayyibah, dan Musalla Al-Fakhar serta Musalla
muslimun. Beliau juga merupakan penyandang dana dalam perluasan bangunan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Palembang, yang mana bangunan beliau yang sumbangkan lebih luas daripada bangunan asli Masjid Agung itu sendiri. Hal tersebut sampai sekarang masih tertulis dan tersimpan dalam manuskrip sejarah perjalanan Masjid Agung Palembang. Beliau juga bersama Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar membangun masjid di Kota Mentok, Pulau Bangka. Beliau memiliki pandangan dan pemikiran yang jauh ke depan. Beliau memikirkan anak cucunya dan masyarakat yang di sekitarnya yang hidup setelah beliau. Salah satu yang beliau lakukan adalah dengan membangun komplek perkuburan yang terletak di daerah tinggi yang beliau peruntukkan bagi beliau dan keturunan beliau, juga orang-orang yang mencintai beliau. Beliau untuk membangun komplek perkuburan tersebut, Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab mendatangkan seorang tenaga ahli dari Hadramut ke kota Palembang untuk mendesain seperti komplek perkuburan Zambal di kota Tarim, dan diakui oleh para habaib yang pernah berkunjung ke kota Palembang bahwasannya Gubah Duku merupakan perkuburan yang sangat mirip desain dan tata tertibnya seperti perkuburan Zambal. Untuk memudahkan transportasi material pembangunan komplek perkuburan tersebut, Al-Habib Ahmad bin Syekh membuat kanal atau sungai kecil sehingga material dapat diangkut melalui jalur laut. Para pekerja yang sebagian besar merupakan warga keturunan Tionghoa diberi upah bidang-bidang tanah di daerah Talang atau Kenten, dan keturunan mereka sampai sekarang dikenal dengan sebutan Cina Talang. Selain merupakan seorang yang alim, abid, Al-Habib Ahmad bin Syekh sangatlah mencintai ilmu, mencintai ulama, terlebih lagi yang datang dari Hadramut. Hal ini terbukti dari apa yang beliau lakukan dengan menikahkan putri-putri beliau dengan para ulama, khususnya yang datang dari Hadramut. Di antaranya Al-Habib Alwi bin Ali bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, Al-Habib Ahmad bin Hamid Ba'alawi, Al-Habib Syekh bin Ali bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Ali bin Syahab, Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab, dan lain-lainnya. Kewafatan beliau meninggal dunia pada tanggal 27 Sya'ban 1300 Hijriah, bertepatan pada tanggal 3 Juli 1883 Masehi. Akan tetapi walaupun beliau sudah meninggal dunia kurang lebih 145 tahun yang lalu, beliau telah meninggalkan banyak hal yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan, masih bisa dirasakan oleh banyak orang. Mudah-mudahan dari sedikit dari manaqib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Imam Syahabuddin Al-Akbar dan juga manaqib Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab ini bisa memberikan dorongan bagi kita semua, terlebih anak cucu beliau, untuk senantiasa mencontoh, meneruskan dan memelihara apa yang beliau perbuat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada beliau, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan serta berjalan mengikuti jejaknya, juga dikumpulkan bersama mereka nanti di surga Firdausil A'la bersama Habibuna Mustafa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ahina fillah Sayyid Syafiq bin Qasim bin Syahab. Semoga apa yang disampaikan beliau menambah rasa cintaan kita dan meneladani as-salafun as-salihun. Acara berikutnya itu Mau'izatul Hasanah, santapan rohani yang akan disampaikan oleh ahina fillah Al-Mukarram Ustaz Syakir bin Kazim bin Qasim bin Syahab. Falahi tafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun yang kami muliakan, yang saya hormati, para habaib, para asatid, wa nakhussu bidzikir sayyidil walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shahab hafizahullahu wa ra'ahu wa nafa'ana bihi fid darain. Wa sayyidil Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi hafizahullah wa ra'ahu wa nafa'ana bihi fid darain. Wa sayyidil Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Shahab hafizahullah wa ra'ahu wa nafa'ana bihi fid darain, amin. Dan seluruh habaib, asatid, para syiban yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim al-faqir kepada antum sekalian. Hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, paling utama, marilah selalu kita ucapkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kita rasakan sekarang, alhamdulillah, nikmat sehat, afiat, taufik wal hidayah, nikmatul Islam wal iman wal ihsan. Nikmat yang paling utama Allah berikan kepada kita semua dibanding nikmat dunia. Dikarenakan yang namanya nikmat dunia itu semua orang bisa mendapatkannya. Tapi nikmat bisa hadir di tempat yang mulia ini, bisa duduk bersama orang-orang yang mulia. Mata kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang mulia di hadapan kita semua. Menghadiri hauliyat, mengingat para leluhur kita yang mereka semua orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nikmat yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Nikmat yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkumpul kita di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan nadrah dari para aulia, para salafun salihin, khususan yang kita haulkan pada malam hari ini, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Syihabuddin Al-Akbar dan salah satu cucu beliau Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa senantiasa kita kirimkan salawat dan salam kita khususnya kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau hingga hari akhir nanti. Dan sekarang alhamdulillah kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sudah masuk minggu pertama dari bulan Sya'ban al-Mukarram. Bulan yang dikatakan dalam hadis yang masyhur sering kita dengar sebagai bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab telah lewat, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua melewati bulan Rajab dikucuri dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab kenapa bulan Sya'ban bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan ini kita ketahui semua turun ayat perintah kepada kita semua untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman,
bersolawatlah dan kirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bulan di antara amalan yang dianjurkan kita untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban, bulan yang mulia, dinamakan Sya'ban li'annahu yatasha'ab bihil fadail min Allah. Bercabang-cabang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Di antara keagungan bulan ini terjadi beberapa peristiwa yang besar di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang agung di bulan Sya'ban yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizat Nabi yaitu insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy, dan terbelah secara hakiki. Artinya memang benar-benar bulan itu terbelah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau tunjuk dengan jari beliau yang mulia. Maka inilah kemuliaan bulan Sya'ban. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban dan kita dipanjangkan umur untuk menemui bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini yang telah disampaikan tadi oleh pembawa acara, acara demi acara telah dilaksanakan dalam rangka hauliyat, memperingati haul dua imam yang besar, Al-Habib Al-Imam Ahmad Syihabuddin Al-Akbar wal Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Dan sering kita semua menghadiri haul demi haul daripada aulia dan para ulama as-salihin. Apa tujuan kita mengadakan daripada haul-haul para salaf kita terdahulu, dan apa tujuan kita menghadiri daripada haul-haul salaf kita terdahulu? Tadi Masya Allah telah kita dengarkan managib yang disampaikan oleh salah satu cucu sahibil haul, Al-Habib Ahmad bin Syah bin Syahab. Dua managib daripada dua orang yang mulia. Managib itu artinya mangobah, jamak dari mangobah artinya kemuliaan-kemuliaan. Jadi bukan cuma sekedar riwayat hidup, karena kita semua ada riwayat hidup. Semua makhluk yang hidup punya riwayat hidup. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah riwayat hidup kita baik, bisa menjadi contoh bagi orang-orang setelah kita, atau na'udzubillah malah jadi keburukan, menjadi peringatan bagi orang-orang setelah kita. Para aulia mereka memiliki managib, riwayat hidup yang baik yang bisa kita contoh daripada apa yang telah mereka perbuat. Maka kita mendengarkan managib tujuannya agar kita bisa mengikuti suri tauladan yang mereka telah lakukan di masa hidup mereka. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang saleh, mereka para auliaullah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memulai hidupnya sedari kecil dengan kebaikan-kebaikan, menuntut ilmu agama, diterapkan pendidikan baik kepada mereka sedari kecil. Maka itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita yang masih muda-muda, biasakanlah hidup kita dengan kebaikan, terkhususnya di zaman ini, zaman penuh dengan fitnah, zaman yang mana banyak hasutan ataupun propaganda dari musuh-musuh Islam agar generasi anak muda zaman sekarang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh dari Al-Qur'an, semakin jauh dari ilmu agama. Maka dengan kita membaca managib, memperingati haul agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada ajaran-ajaran para salaf kita terdahulu. Maka inilah cara agar kita selamat di akhir zaman ini. Sebagaimana dikatakan, ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Lazimkanlah kitab Allah Subhanahu wa taala. Pegang teguh Al-Qur'an, baca selalu Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, tadabburi makna daripada Al-Qur'an. Watba' sunnatan, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas cara kita untuk bisa memahami Al-Qur'an dan untuk bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caranya ialah iqtad hadakallah bil aslaf. Ikuti salaf-salaf kita, ikuti para pendahulu kita dengan baik. Kita mengikuti mereka bukan cuma sekedar ta'assub belaka, bukan sekedar fanatisme belaka, tapi kita mengikuti mereka dengan iman. Kita mengikuti mereka karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan inilah satu-satunya cara agar kita bisa dikumpulkan dengan mereka di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun telah memperingatkan, mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman dan diikuti jejak langkah mereka,
oleh orang-orang setelah mereka dengan keimanan. Kita mengikuti salaf kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan contoh kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin perbuatan kita tidak sampai dengan apa yang telah mereka lakukan, magom kita tidak sampai dengan magom mereka, amal mereka luar biasa. Kalau kita baca manaqib ulama kita, salaf kita terdahulu, bisa sholat dalam sehari beratus-ratus rakaat, sebagaimana Al-Habib Abdullah Al-Haddad di masa beliau belajar, di waktu duhanya itu sholat 200 rakaat selain sholat duha. Lah kita kadang sholat duha tinggal, kadang kita sholat duha cuma 2 rakaat. Jadi amal kita nggak sampai dengan amal para salaf kita terdahulu. Tapi Allah mengatakan diikuti walaupun tidak sempurna. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti walaupun tidak sempurna akan kami ikutkan mereka dengan zuriatnya di akhirat nanti. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak kami kurangi apapun yang mereka perbuat sedikit pun. Jadi itulah yang namanya tasyabbuh, mengikuti orang-orang mulia. Kita akan ikut mulia walaupun kita tidak sama dengan mereka. Fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Serupai mereka walaupun kalian tidak sama seperti mereka, dikarenakan penyerupaan diri kita terhadap mereka merupakan keberuntungan yang kita dapatkan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para salaf kita, orang-orang yang telah mendapatkan jatah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam qasidah ainiyah beliau, fahumul katsirut thayyib al-mad'u lahum min jaddihim hina zafafi ala ta'i. Kata beliau mengatakan, merekalah orang keturunan yang banyak yang baik yang telah dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menikahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Rasulullah mendoakan di saat beliau menikahkan Sayyidina Ali dengan Fatimah Zahra, beliau mendoakan Sayyidah Fatimah Zahra, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu untuk anakku putriku ini dan semua keturunannya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Mereka mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrij minhumal katsirat thayyib. Ya Allah, berikan dari mereka keturunan yang banyak yang baik, dan itu didapatkan oleh salaf-salaf kita. Dan insya Allah kita berdoa, kita sebagai keturunannya pun mendapatkan itu doa, mendapatkan doa jatah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fahum baitul ilmi wal huda ma'al ilmi fil madi wa fil mutawaqqi. Mereka orang-orang baitun nubuwah, keluarga yang selalu menapak tilaskan kaki mereka dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal futuwah, selalu semangat dalam kebaikan, bergerak dalam kebaikan. Tadi kita mendengar manaqib Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, hidup beliau luar biasa, penuh dengan kebaikan. Bahkan yang beliau tinggalkan pun masih kita rasakan sampai sekarang. Harta beliau berkah luar biasa. Dengan kita mengikuti salaf kita bukan selalu dengan ibadah saja, tapi dengan harta pun bisa kita jadikan ibadah. Kita tidak dilarang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi yang penting jangan sampai harta kita membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta kita untuk menolong sesama. Gunakan harta kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, untuk investasi akhirat. Jangan cuma sekedar mikir investasi dunia, sekedar mikir investasi biar kaya keluarga, diri kita sampai anak keturunan kaya dunia saja. Dan ini ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dunia bisa memecah belah umat beliau, bisa memecah belah antara keluarga. Dunia yang bagaimana? Dunia yang tidak diisi dengan ilmu agama, dunia yang tidak diisi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab meninggalkan musallayat, musalla, masajid, bahkan pemakaman beliau dipakai bermanfaat sampai sekarang ini. Itulah yang beliau fikirkan untuk anak keturunan khususnya, dan untuk semua muslimin secara umumnya, manfaat kebaikan ukhrawiyah, manfaat kebaikan akhirat, bukan cuma sekedar manfaat dunia. Mereka bersungguh-sungguh dalam hal itu. Maka yang namanya dikatakan zuhud bukan harus jadi miskin. Yang dikatakan benci dunia bukan harus miskin.
tapi yang namanya benci dunia adalah dunia tidak dalam hati kita. Jadi di saat Allah Subhanahu wa taala mengambil itu harta dunia dari kita, kita tidak, bahasa Palembang itu bingsal. Tidak takut gitu. Karena kita tahu itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada mungkin dia sudah miskin, tidak punya harta, tapi selalu berutuan. Kesel tidak punya dunia. Ini orang tidak dikatakan zuhud. Karena apa? Karena dunia ada dalam hatinya. Sebagai contoh saja, Nabi Sulaiman alaihi salam, nabi yang paling kaya. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doa beliau. Beliau minta kerajaan yang itu kerajaan tidak didapatkan oleh orang-orang setelah beliau. Apakah Nabi Sulaiman orang cinta dunia? Apakah Nabi Sulaiman orang tidak zuhud? Maka jawabannya tidak. Karena dunia hanya sekedar di tangan. Maka itulah salaf kita pun mengajarkan agar kita mencari harta dunia. Untuk apa dunianya? Untuk dimanfaatkan sebagai bekal kita di akhirat. Fahum baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilmi fil madhi wa fil mutawaqqi. Mereka orang-orang yang selalu berkecimpung dengan ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang membuat kita tahu mana halal, mana haram. Fil madhi wa fil mutawaqqi, dari zaman dahulu bahkan sampai zaman mereka dan sampai akhir zaman pun diajarkan agar kita selalu dekat dengan ilmu agama, agar kita selalu dekat dengan para ulama. Kita lihat juga tadi manaqib Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, beliau menikahkan putri-putri beliau dengan orang-orang ulama yang datang dari Tarim, khususnya para ulama, karena beliau cinta dengan ilmu agama. Al-Imam Ahmad Syihabuddin Al-Akbar, beliau seorang alim yang luar biasa. Kita dengar manaqib beliau tadi, beliau sangat banyak menuntut ilmu agama. Kenapa gelar beliau Syihabuddin? Jadi di zaman dahulu itu para ulama dengan nama pribadi mereka, kalau sudah mencapai levelan ilmu yang tinggi, dapat gelar. Kalau namanya Ahmad, gelarnya Syihabuddin. Kalau namanya Muhammad, gelarnya Syamsuddin. Karena Al-Imam Ahmad namanya Ahmad, maka diberi gelar Syihabuddin. Dan itu terpakai sampai anak keturunan beliau. Jadi di sini ilmu yang penting. Jangan sampai kita jauh dari ilmu. Jangan sampai kita jauh dari para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewarisnya para nabi. Wa innama lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warrathul ilma. Para anbiya tidak mewarisi harta, dinar, dirham tidak. Tapi yang dia wariskannya adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang pengen mengambil ilmu, ambillah sebanyak-banyaknya. Tiada batasan bagi mereka yang ingin mengambil ilmu. Itulah para salaf kita terdahulu, selalu berkecimpung dengan semangat ibadah, semangat mencari harta halal, yang mana itu menjadi ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan ilmu-ilmu agamanya. Maka jangan sampai kita cuma sekedar mikir ilmu dunia, karena mungkin ada di benak pikiran orang-orang di antara kita tidak mau anaknya masuk pesantren. Kenapa? Takut nanti tamat pesantren tidak katik gawean. Na'udzubillah min dzalik. Inilah mereka yang dikatakan abdud dunia. Pikiran cuma dunia, sekolah dari kecil. Untuk apa tujuan sampai ke besar? Dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tanpa kuliah bertahun-tahun. Lah besar akhirnya untuk kerja, untuk nyari duit. Pikiran cuma duit. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ilmu agama dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah kita harus punya ilmu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya dari peringatan Al-Hauliyat menjadi peringatan untuk kita semua yang hadir, terkhususnya para anak keturunannya, para sadah alawiyah. Jangan sampai kita melenceng dari ajaran mereka, dikarenakan para sadah merupakan keamanan bagi penghuni bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an-nujum aman li ahli sama wa ahli baiti aman li ahli al-ard. Bintang-bintang di langit merupakan bentuk keamanan bagi para penghuni langit. Maka di bumi, ahlu baiti, anak keturunanku, merupakan keamanan bagi penghuni bumi. Dan di sini Rasulullah memperingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, fa idza halaka ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayat ma kanu yu'adun. Jikalau anak keturunanku, sadah alawiyah khususnya, sudah melenceng, jikalau mereka sudah rusak hidupnya, maka disitulah tanda-tanda hari kiamat akan terjadi.
Dan ini kita rasakan di zaman sekarang. Banyak anak keturunan khususnya dari sahibil haul Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Ya kita wallahu alam apa pemikiran mereka. Belajar ke sana kemari dengan berbagai macam akidah mungkin yang tidak tahu, kita tidak mengikuti ajaran para salaf terdahulu. Dan ini na'udzubillah sebagai tanda, bentuk tanda-tanda akan Allah datangkan sebagai tanda-tanda akhir zaman. Maka sekali lagi dengan peringatan haul, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah agar selalu mantap dalam ajaran para leluhur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh para salafun salihin. Karena istiqamah merupakan kemuliaan yang luar biasa. Mungkin kita lihat banyak aulia, kita buka para manaqib terdahulu punya keramat banyak, karomah banyak. Ada karomah bisa berbicara dengan binatang, ada karomah bisa ambil duit dari daun dan lain sebagainya. Itu karomah yang biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi karomah yang paling mulia adalah al-istiqamah. Al-istiqamah khairum min alfi karomah. Bahkan itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang bertanya kepada beliau tentang nasihat yang tidak dipinta dari orang siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan qul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqamah dalam keimanan tersebut. Semoga kita semua dapat istiqamah tersebut dunia sampai akhirat nanti, sehingga nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita nanti di akhirat bisa berkumpul dengan salafun salihun bersama jadul azam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit dari Al-Faqir sampaikan. Ma gumtu fi hadzal makan illa istimdadan lin nadhar wa imtithalan lil amr. Kurang lebih saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahid Aisyah Iksir binti Ahmad Farid bin Hamid Al bin Hamid. Nah, majab adat. Mari sama-sama kita memberikan peresmian nama untuk putri perempuan, anak perempuan daripada Ahmad Farid Al bin Hamid. Nah, yang akan diresmikan namanya sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh kedua orang tuanya, dimupakati oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa asinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, putri ini diberi nama Syarifah Aisyah Iksir binti Sayyid Ahmad Farid Al bin Hamid. Semoga putri ini, anak ini akan menjadi anak yang salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain li sayyidil qaunain wa asyrafis saqalain jadil Hasan wal Husain ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadhurruhum wa waffiqna fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم التلقين للحبيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة حقنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبث إن شاء الله من الآمنين آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا ومطرودا ومحروما يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Al-Mukarram Habib Syakir bin Kazim bin Syahab. Semoga mau'izah yang beliau sampaikan dapat manfaat bagi kita, bawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Baiklah, dengan berakhirnya acara ini, saya sebagai MC mengakhiri pembicaraan ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khair kepada para hadirin. Semoga langkah